I napokon smo završili sve obaveze. Meša je danas sticajem okolnosti odmarao, znači on naš svaki dan izgleda ovako, već ajde da kažem, ovaj video će se vjerovatno zvati naš jedan dan u Filahu, a ne svaki dan ili nešto kao striktno što radimo svaki dan, znači to da se ne pomiješa, ovo je danas jednostavno tako se desilo. I kada smo stigli, Meša je izveo Darija sa djecom da se igra kraj zgrade i svaku noć se okupi. Ima ih, ja mislim, 5 ili 6 i Meša je kao u fazonu, ja žedan sam, ajde se nesi vodi. Ja sam djeci stavila čipsa, čokoladica, bombonica i kako djeci za sreću malo treba. Djeca su me toliko obradovala, oni su se toliko smijali, čitav vrijeme se smiju, govore piknik, je, piknik. Djeca su sve, znači zaista mi ajde da kažem, kad se sjetim kad sam bila dijete sad, jeli, dosta su različite i obaveze i sve, ali nekad malo zalutamo, samo da se prisjetiš toga kako se kao dijete, kako je malo samo trebalo. Baću vam snima kako se okupilo oko stolča, kako jedu bombonice, piju sokiće, presimpatični su. Usput mi živimo baš visoko, živimo na 11. spratu i mislim iskreno da je naša zgrada jedna od najviših okolo. Za mrežu sam vam već spominjala, znači to mreža je jaka u slučaju da ne zatvaramo balkon, u slučaju da ne daj Bože ko se nagne ili nešto, znači ona jednostavno ne da, baš je jaka. I usput kada sam vam pričala o tevsijama sada u Hofer, sjetila sam se da mi je svekrva za Bajram donijela predobru tevsiju. Jedva čekam da nešto ispečem u njoj, moram da je nađem pa ću da vam pokažem. Tevsija izgleda ovako, pogledajte ju boje. Ja sam se oduševila kad sam vidjela, znači ovo baš liči na mene, ovako neke boje. A iza mene je krš, jeli smo, sad ću ja to začas da raščistim. Još malo je vrijeme Dari da uđe u kuću, da ga spremimo za vrtić. I sutra on ove radne pobjede. Usput dok čistim, da li vi imate jedan dio ovako u frižider samo za likove? Imate, molim vas, da je to samo kod mene. Mislim, ja sam vidjela kod svoje mame, pa sad tu i ja tako praktikujem, čitav jedan red je, znači protiv kašlja, za imunitet, za grlo, itd. Mora se imati, nikad ne zna šta će biti. Eto, zajedno isprobam jedan trik koji sam vidjela na TikToku, kao da u dio od osisivača ubaci se na tufer eteričnog ulja i kao tu ubacimo i ono mirši. Pa ajde da probamo. Ja ću da stavim, ja imam znači ovaj anti-stres. Iskreno mogu vam reći da ovo super mirši kada se ubaci u difuzer. Meni baš paši ovaj miris, on je od ne znam tačno, ne piše, na ovom pisalo je na kutici koju je došlo. A, piše lavanda i mandarina. Ja dok pronaći. Ajde da probam. Sam sredila, gotovo, dnevno sam sredila, veš moram da poredam. Iskreno, ja tako veš oprati, prostrijeti, smotati, ali kad ga trebam poredati u ormar, ovo je Darijevo inače za autiće, tu mi je Nana kupila u trgovini, tu se zalijepi i kad ne tjedne više da se igra, samo se odlijepi. Super je. I ne ošteći, barem kod nas nije oštetilo ništa ispod pod, probali smo skinuti da li ostane ljepilo, ne ostane ništa. On je sebi napravio tako putić, igra se. I usput da vam pokažem pogled vani sad kad pada noć.